Jina la Yesu. Viwete wanatembea, vipofu wameona. Jina la Yesu litukuzwe. Wana Gospel Embassy walikuwa wanatucheka. Ehe. Ati Bendera ya Yesu. Makofi. Wow. Bwana asifiwe. Unajua wanashangaa kwa nini tunamdenzea Mungu. Why we dancing for the Lord? Ni kwa sababu Mungu ametenda. Okolile amanene. Poro Sereti, asante sana. God bless you, a good job. Hii sauti vile mnasikia iko sawa hivi. Jemo amefanya hii kazi. Thank you so much. Karibu sana. We can do better. Yes, we can do better than that. Very good. Asante sana Jemo, karibu sana. Bwana asifiwe. Yes. Pigia Yesu makofi mazuri tu. Yes. Oh yes. Ababisabane bansabira yara mabera kinya sawo yongera uzikoba maya. Ababisabane bansabire ayara mabe. Oleneza to yenjoire onzikoba maya. Ababisabane bansabire ayara mabe. Oleneza to yenjoire onzikoba maya. Wapipingeregere kwa Yesu. Ababisabane bansabire ayara mabe. Oleneza to yenjoire onzikoba maya. Ababisabane bansabire ayara mabe. Oleneza to yenjoire onzikoba maya. Wapishangwe kwa Yesu tu. Pingeregere kwa Yesu tu. Mama wo Yusu bakamubangira mabe.
jenze ya Misiri bakamonia jenze ya Misiri monena kamurwanerera monena kamuimukia kawo mokonyi wo muruti o monene kabasokia babisa baye o monene kabasokia babisa baye babisa bale wapigete mabe olele tato enjoye onsiko bamaya babisa bale bansabeire ayara mabe olele tato enjoye onsiko bamaya Vigeregere kwa Yesu. Wapishangwe kwa Yesu. babisa bane nigo bakombangira babisa bane nigo bakombangira elinde bangite elio bangore elinde bangite elio bangore kolendo monene niga ko watanana ase chinchera isano na ibere lindo monene niga ko watanana ase chinchera isano na ibere babisa bane bansabeire ayara mabe kolende tato enjoyire onsiko bamaya babisa bane bansabeire ayara mabe kolende tato enjoyire onsiko bamaya Vigeregere wapi vigeregere kwa Yesu. Onjile ya amela maya. onene karenze moyeito onde tayora kane onene karenze moyeito onde tayora kane tituoboa chingatare chabireta natosa tituoboa dolime yeito nigaro monene oboa chinguru chabireta oyolime yeito nigaro monene oboa chinguru chabireta Ayaba sabira maya. Sabera maya, ayeba sabera maya, sabera maya. Oseseni wa, pero lele na maya. Sabera maya, ayeba sabera maya. Oseseni wa, pero lele na maya. Ayaba sabira maya yoka. Sabera maya, ayeba sabera maya. Oseseni wa, pero lele na maya. Yes. Sabera maya, Tupige makofi ya juu. Makofi. 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 Yes. Yeah. 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 Hey. 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 Maridadi kabisa. Yes. Ah. Thank you so much, DJ. Yes. Maridadi. Ah, makofi, makofi ya jemo, makofi. Asante sana. Thank you so much. Bwana Yesu asifiwe. Unajua hatukuwa tumetarajia watu watakuwa wengi. That's why you see the men in red. Let's appreciate them, the men in red. Tuwapigie makofi. Hatukuwa tumetarajia watu wakuwe wengi, lakini watu wanaendelea kuongezeka na tunamsifu Mungu kwa sababu unajua kuna mahali tumeweka ndio Mungu anatuchallenge, anatuambia tusimwekee kipimo kwa sababu yeye anafanya zaidi ya vile tunavyotarajia. Bwana Yesu asifiwe. Yes, tukae. So tukiendelea kungoja the next artist kulingana na ile yes, Isabella tafadhali.